در روژین داوی در ارتش سوریه ارشین اسمانی لسر باشیر دومای لدر دور شامه دوباره کرن. جان جام و ارشی گلک زیان گشتن ولاتین سیویل کو گلک کسان جان خوش دزدان. هر وها اجمارک زیده شمالان ویران بونو زارو کوشنشی بشک قربانیان بون. افنا جاره کمینه کو باشیر دومای دبن بردمانه بالافرن ارتش سوریه دادمینه. لیبلی جبری 2 سالان و اف اپراسیون بردام کن. دوی ویدیو ولده و روشا باشیر دومای دبن بمباران دا دیار دوا. لسر کمکوژین دوماین پیگاه جغرافیا دومای که ببینن باشیر دوما مزنترین باشیر دورا خوتای و گرینترین باشارن پارزگاه ریف دیمشق هر وها نواندا کارگری یا و پارزگاه هیا 9 کیلومتران دوما لشما پایتخت دوره و دیگه و روشلاتا بی باشیری علی دا سالادار دناوا دوما دا نها ارتش اسلامی یا سرب اپوزیسیون سوریه ویا کو به فرمانداری زهران علوش و هن کتیبه اندنین اپوزیسیون برودچه لسر کمکوژیان کو وکم برگوت اف دمکه کو دوما راستی کمکوژیان ته لسالا 2013 و راستی گله کمکوژیان هاتیه 21 طباخ 2013 ان کو بناوی کمکوژیا هوته روشالات ناسکرن اجمارک جپنا برن و دوره هاتن کمکوشکرن وک انترما و حرستا و عربین و دوما هروها معدمی لغوته روشاوا او دور بگازا سارینی هاته بردومان کرن در انجام بمباران کردن ده نزدیکی 1500 کس هاتن کشتن و 5000 کس جی بریندار بون. لسر و دیار هر کس اپوزیسیون دبیجه کو حکومت غزه سارین بکارانیا و حکومت جی دبیجه ائتلاف سوریه او بکارانینا جبوی کو دست درکیتی خناوا سوریه دیار ائتلاف سوریه حکومت به که کمکوژی تومت بارکر و راگیاند کو بمباران کردن جالی لیوا 5 یا سر بارتش سوریه و هاتیه پیکانین و حکومت جی دبیجه کو اپوزیسیون او یک پیکانی و تومتین اپوزیسیون سوریه رد کردن و دانازانین کو تومت بارکن ارتش سوریه به پیکانینا ارشا کیمیایی ارمان جاوه آنینا دستیوردانا سربازی یا درویا ل 2003 حتی 2015 بمباران کردن 2013 حتی 2015 دیار او باشارتیت بردومان کردن یا بردومان کردن باشیر دوما جوی دمی و نهاتی راوستاندن و حتی 2013 و بویا صدما کشتن و بریندار بون اشمارک از زیده جوالاتیان هر وها تکچون روشا مروواتی با هوایی که مترسیدار ل 21 طباخ 21 آذار 2013 ان 13 ولاتیان جان خوش دزدان و حفجی بریندار بون به صدما ارشک اسمانی ده و 14 ولاتیان جان خوش دزدان و جارکدن سی کسندن بریندار بون و بگمان آذار دجی 13 ولاتیاندن به همان ارشا بمباران جان خوش دزدان و حکومت و ائتلاف هردم هفدو بوان بردومانان تومت باردکن ل ده نیسان 2013 انجاردن او باجروکراسی بمباران هاته دا لوی بردومان جی 13 ولاتی هاتن بدر وکرن و جبلی کشتنا چندین کسندن و ده کسان جی جان خوش دزدان و 25 کسندن جی بریندار بونه هر وها دیار گلک ولاتان او بردومان کرنا دومای شرمزار کرن بتایبتی جی هفتیک بریانها بردومان لسروی باشیروکی چه بو هفته کسین سیویل جان خوش دزدان جبلی و چنده بردوام 48 ولاتیندن هاتنه کشتن بریادمه که و 20 کسیندن جی دبن دومانا وان خانین هاتیا رو خاندن در خستن سالا 2015 5 و 7 ده سباته دیر شکادن دا یا بروکیتان 143 ولاتیان جان خو جدزدان لدوی تیرمه جی 16 ولاتیان دن جان خو جدزدان و 100 کس جی بریندار بون
لە 16 تەباخێ دەنجاما ئێرشەکە بڕۆکێتاندا 110 وڵاتیان جانە خۆش دەستدا و 300 کەسێن دەرژی بریندار بوون. لە 22 تەباخێژی دەنجاما بردومانکردنێدا 5 وڵاتیان جانێ خۆ دەستدانە و حتانەها بردومانکردنەوەی باژێری بەردەوامە و گەلێک وڵاتان لە ئاستا نێودەوڵەتی ئەو ئێرش و بردومان شەرمەزارکردنە. داخوێنێکی دە کۆچ کەسپی بە توندی بۆمبەبارانکردنە سەر دۆمهایە شەرمەزار کرد و ئەو باژێر کوژالی حکوومەتە سووریە و تێبڕێڤەبرن و تێبردومانکردن شەرمەزارکردن و ێرشێن لەسەر وڵاتیان تێنەکردن خاڵێک ژی کردارێن نەمرۆڤانەیە و کۆچ کەسپی دەبێژە حکوومەتە سووریە دەرحەقی وڵاتیان ئەنجامدایە. هەروەها هەڵوێستا فەڕەنساژی لەسەر کۆمکوژیان لە دۆمای لۆران فابیوس دەبێژە و ێرشەکە هۆڤانەیە لەسەر دۆما کۆ حکوومەتە سووریە لە دژی مرۆڤایەتیە لەسەر گەلێ سووریە لە دۆما پێک ئانیە. یەکێتیە ئەوروپایەژی هەڵوێستاخوا دوێ دەربارەدا ڕاگەاندووە ئەو کۆمکوژی شەرمەزار کرد داخوێنێکیدا کوژن و نەراتیە بلندیە ئەولەهی و سیاسەتە دەربا یەکێتی ئەوروپایەدا دازانین کوژ زێدەبوونە ئێرشان لەسەر وڵاتیان لە سووریە بووە مینا ژبن پێکردنێن مەزن لە ئەمبەری مافێ مرۆڤان.